Play Pibaro, ipinang sabay pi sa pijit kami, bagi kubol baman kasi. Uba Preston Tensong, sembut Menteri Rang Bak Sorkar Jela, ulahir Shanong Po, nagbantaban ya kren bat ki MLA MDC bat ki Bor District Ribhoi, bakumno kin thawi kilat kilinti ban yada nagjing sapriang stat ke jingpang COVID kat kendai. Nalor ba Preston Tensong ki blasa kilang ketika sengi, ki kentup yu ba Meral Bones im, ba Jason Maulong, ba George Lingdo, nang taki MDC ki bukentup ka kong Magdalene Maulong, ba Charles Marngar, ka kong RM Kurba, Deputy Commissioner ke Ribhoi District, uba Champang Serti, SP ke district, ki officer ketenat ke kod kekia, lembat kinong ilam ke Ribhoi Dorbar. Kalian coba sorkan. Adin bab UI yang ini ga jinjia ga kelam ga pandemik uniu virus uba sapriang keleng coba jelah ini bab kunju yang India itu Kuwait. Dan kalian bersorkan ni yasim di kerai ba Chief Minister mga pati ministers ngin ya kialu siya di district yang kuatar perok coba jelah ini. Dan mentah kasih dia penduduk akan ila district ni Kuwait. Mai kulay ng subun at mentah di perlok MLAs, di perlok MDCs, di Donlang. Bat kunjung itu di dorong bang kunong tikam senong kunong ke kantau dia don mentah bani akan ila meeting. Bat kunjung nak kalian jom di Deputy Commissioner bat SP bat katim jodi perok di don mentah bani akan ila jamil. Dia akan ini meeting kami brand mentah kasih mentah jamil tolong ya ke situation ya ke cingkiu ke kes nang ka susu ya ki isu iba ta na ke mentah jom di pajmak namang ya buuk mentah pada lockdown ngem masih banai ke di lockdown lu namar beli ke jeng sapriang yang kenang kiu na ke we ke sini sekali ke sini batang mentah kasih ni boy hadu lais pak sabun nyumut ke kes ke ba kiu nu yang jimpang bat tiba yak tidak hadu mener support kalau harut denak ada apa belum ia ke sorkar belum ia ke district administration baru koi bat kunju ia di MLA di MDC di don di cikitri ke crown na benda tinong sunong jong ka sunong kawai pa kawai jong ka district kawai pa kawai bat jong ka living kawai pa kawai di menda kesni ko mau ping la sim ia ke review meeting bat lu ni appreciate ya ka ka steps ka kalian di Deputy Commissioner la sim kabanungkong kabai la sim kalomba imsya su mentah hayin ya pril ban ai bam ban ID na try dia tip lai kata bat ni na government ru ya appreciate yang ni decision dia kena rai ka basit bat ka mangespa ban atsu anta kalomba na kesoka ila ai ru karnai ba la de jia ba ya mentah kasi hadin arbeji bese lai beji jadit la shay men step dai ban pendek no ya ka media bat gitu ke bayang na kadang jung COVID. Kim day batbu ya kamet ya hapo iye. Na jaka sumar kimra ya kamet joti namar baki jaka sumar ki hostel kila le lepai kamet na dong sedang ban bit kan biang ban somba. Kenam boleh kucang jipang men sapret kun sapriang ke kimbu ya sinduk media hapo baranda lani hapo kompomi kinle ya kan yang berukom pak nangta entah kata ide ban rakno ban pendet ya kamet ka bangsa lak nu hapo abaci kata ketika we ka mangakwa kan pendet bat ka bangi kerpa kata minta kinong song kilong sen ibama ya kibakum kini gijajing dia kin sno bah ban ya trelang ban kijing pendet coba surga bat kijing pendet coba district administration kenang bahkan menjia kajing sinopsi ya dibahayi masen di peresnong berkal nang ni sekmat kajing saprian jom ni yang Jepang nata nilai keren lu supang kajing hang ya kiyau kihat ya kaniru na kalian Deputy Commissioner na kalian jom di perlok MLA sekian di sisi ajing buon ke namar habadon ke lockdown habadon ke containment bilas nu ha idon lu kijing ya berkal ya di mosok Dengan tongin ya kejing syadid. Kebenumpong kejing pergi pindu kolong kubro begini pun. Ya kaban yalek katala bau diu nyam jipang ungai ban saprian. Akawai kolong yin blok sen hasno matau
jong ke distrik bagi jelang laju di Berokoi. Kumtana kerpa ia kinong senong barok bagi zobha ia kaban pikir bahaya di batu siar ha naka nika klam kabajia akini disni ke bangda. Nangka susu kadon di jini brand na kabanda ka vaccination. Kawai kaban nakuang kan kerpa ia kinong senong jog dari boy distrik Berokoi. Itu hamtam kibadon South Pole Sunsnen Sejro. The percentage of vaccination hanya distrik Kaduna. Layak keren mahang keren sani ini. Jika bangakuang bankerpat tolong bakitu ki South Pole Sunsnen Sejro. Sngau bahang simkia banlet ya kaban syai injection laningi ong ketika kakabade bapin sngau bahang banlet syakitu bijaka ki bakasorka kalapan krek kerpang dan kebetaban ayah ketika lani ke injection yang di South Pole Sunsnen Sejro. Balik ilit penbuar ini, kadang kalong namar ba. Istat, isatis kibadai na kaliang kakot kakia. Jong kepertai Berokoi, kila keren syai, ba nginla banyada yang diknyam jimpang, day tang lembaga ni injection, day tang lembaga ni ketika. Doti di nong senong di paibang senong jemi di bedang snu truk bakla don lu kim septi di basmi don ke jim sutu bakla lai hujai ke puske le ka banga ko aban dong ya pi uwe di nong senong kampang di South Pole Sunsnen Sejrong sngau bahaban kitlia ini ban leg eye injection hati jaka na kalian juga district administration kilapan krek kerpang yang jaka apabila injection ko basau ko nyutuli South Pole prakali kijaka dengan injection. De kamde shu kijaka kebancingai bakin om bangi habya kijat lai kenta sauda. Kene kijaka kebala pengkrek na kalian coba di circumcision kebala yang ma. De snow baha kumangau bingan terpat. Da kabakia berwajur. Na kamenta jom inong song bakin snow baha ban let ban register batu ban ai injection di jongki. Bahkan mau kan injection kan kam RC. Kawai kebenkong lagi ai mentah resmi. Hiap hadin real tayo hadu katayo pinsa ai biang sakaba a. Kumbang ong di kata kadai kiti pembek kerbang na kalian jom masukkan. Bah na kalian jom discussion kabagi kerpa ya di Borok Indonesia jom dari Mohoi district Borok Kawai. Kabaapat ni keren cucu ya vaccination kabadai. Na kementar di South Pole Sunsnen hadu kadlasnet ya kani ngaku akan ketip pada sokar kalau ada ai order ngin sayo akin igisni di bantuan South Pole atli kita inject South Pole hajar atli injection but ya kani na kalian sokar kan sawako namar kabagiri kawai na di district kabakta maha kejin sapriang jumlu kujang jipang dari yang dia di Boy district tenangte na po secretary sokar ka sapet bakat nung hajar telingin ha sa Pori Boy district na kamenta kanike injection na kamenta kitu kibriu di South Pole Sunsnen hadu haklasnen data but ya kaniru min sa pentit bah pihak benle ya da registration kapapaka kenang bahas ni kapaka discussion kan book da kamenta injection bakin pendet ya kajing penbet kumba alapatai. Di kita isu kami keren mendaka jamit apa review meeting lada pidon kan penulis